Pin limno ka Real Madrid ya ka Rayo Vallecano haka jinglekai haka La Liga nekamit da arla weko. Henry ka jingla wan pin limno jong ka Real Madrid ya ka Rayo Vallecano ka day. Tang namar ka jing ai pun pelat ya ka por additional time lengba referee. Namar baka Real Madrid ka laban pentam ka sikol start haka additional time. Kata haka menit ke baka daipo plus sipau lengba ka penalty pala shoot da Kylian Mbappe. Dehi ka Real Madrid pala yo ban tap goal ningkong haka minit ke ba katsan lengba Vinicius Junior ya ka pala assist da Brahim Diaz. Henry ka Rayo Vallecano kala yo ban penyakat no tang matus tang ke ba sapo kendai. Henry haduk ka minit ke ba kendai pau omdon balaban pentam goal haka ba kle khat da Marsico. Henry lingba ka jing ai bun palat ya ka additional time lingba referee. Kabalakut ka jinglekai hadu ka minit ka bak kendai po plus khatlai kata kemut khatlai minit ka additional time. Bat haka minit ka bak kendai po plus sipo ka Real Madrid klayo ban pentam gol lingba ka penalty bala shoot da Kylian Mbappe. Kum taru ka Real Madrid ka la ban penlimno ya ka Rayo Vallecano da arla weko. Hak ba menta haka meji poin haka La Liga ka Real Madrid keladuna satang sipon ya ka Barcelona. Ka Barcelona san poin ka Real Madrid san sau. Bud balai ka Atletico Madrid sau san poin. Kum taru ka day ka bok jong ka Real Madrid negamit baklayo haka last minute ban pentam gol ya ka Rayo Vallecano. Henry la jin bakla suya khat negamit kamut bakla duna laipon ya ka Barcelona. Haka jinglekai ke bansawan ke Barcelona ka se kun Persia ya ka Mallorca kat bakar Real Madrid pat kan se kendu Persia ya ka Valencia. Kublai sibon.